Şandeka Pelebilind ya Partiya Demokrata Kurdistanê seredana malbatên şehîdên leşkerên Roj ango pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li kampa Kewrogozkê kirin. Şanda PDK ji berpirsê leqê 16 PDK Bilind İsmaîl û berpirsê navçeya Topzawa û berpirsê navçeya Kewrogozkê û yawerên wan pêk hatin. Ku ji aliyê rêveberiya esayîşa kampê û rêxistina Kewrogozkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatin pêşwazî kirin. Li ser sedema seredana şanda PDK berpirsê leqê 16 Bilind İsmaîl got wekû wefadariyek ji xwîna şehîdan re me xwest seredana malbatên wan yên serbilind bikin. ئەمڕۆ بە یاوەری هەڤاڵانی کارجێڕی لەخلا و لەگەڵ هەڤاڵانی لیژنە ناوچەی ڕزگاری بە پێویستمان زانی بۆ لە نزیکەوە ئاگادار بوون لە گیر و گرفتی برایانمان لە کوردانی ڕۆژئاواکە لە کەمپی کەورگۆزکن سەردانی ئەنجومەنی ئەو کەمپەمان کرد و لەگەڵیان دانیشتین و ئەو گرفتانێک هەبوو خرانە ڕوو بە کوێرەی خصوصیاتی گرفتەکان هەوڵ دەدەین کە چارەسەریان بکەین جگە لەوەش بە پێویستمان زانی کە سەردانی 3 ماڵە شەهیدیش بکەین کە دیارە دویان لە شەڕی داعش و یەکیشان لە کارەساتی دوایی کە لە شەڕی دژ بە ئەو شەڕێکە حەشدی شعبی دژ بە گەلی کوردستان هەڵیگیرسان لەوێ شەهید بوون کە سەر بە لەشکری ڕۆژئاوانە بەڕاستی هەست دەکەین ئەو پەڕی خۆڕاگری و هەستکردن بە مەسئولیەت و تێکۆشان و قوربانیدان لە پێناوی کوردستان لە کە سوکاریان بەدی دەکرێن بۆیە وەکو شەهیدی خۆمانن هەرفیعلەن باش سەیریان دەکەین و پێشمان وتونە هەر کارێک ئیشێکارێک پێویستێکیان هەبی لە خزمەتیان داین. هەروەها شاندا PDK di dema seredana her malbatekî alîkarî pêşkêşî malbatên şehîda kirin. Berpirsê encûmena Kampa Kewrogozkê ji aliyê xwe ve spasiya şanda PDK kir û got. Em destxweşiyê li Kakbilind berpirsê liqa 16 dikin ku îro seredana malbatê şehîda li nav Kampa Kewrogozkê kiriya bi rastî em bilindayî û bi coşekî mezin em li vê hatnayî meyzênin dilxweşî keta dilê wa malbatê şehîda ku îro Xwet Hesen û şehîdê wan hatine ji bîr kirin. Cardî em dubara em dibêjin em supasiya liqa 16 û berpirsê liqa 16 û şanda pê re hatî ku seredana malbatê ve şehîda kirin. Ji aliyê xwe ve malbatên şehîdan keyfxweşiya xwe dane xuya kirin seredana şanda PDK ji bo wan. Ji demê damezrandina hêza leşkerê Roj gelek dastan li dijî dijminên mirovayetiyê rêxistina Daeş ya terorist herwiha li dijî heşda şeዕbî ya şîعî tomar kirine. 53 şehîd û sedan birîndar danîne. Kobûyekê tekez dikin ew hêzeke Kurdistanî ye ji her çar parçeyên Kurdistanê amade ne xwîn û canê xwe bikin qurban. Ku cîhan hemû bi qehremanîya wan bihîstiye.